Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil fadli wal ihsan. An'ama alaina bi syahri Ramadan. شهر مبارك شهر أنزل فيه القرآن وجعله أهدى أركان الإسلام وأجزل فيه لعباده العطاء والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله جعلت سعادة للصائمين الخاشعين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمام الصائمين القائمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين صانوا صيامهم عن اللغو والغدر فكانوا هم الفائزون. أما بعد. Dan jamaah takbir yang insyaallah padang kamana ki masih ketuang Allah Ta'ala. Alhamdulillah nasabak pamasina buang Allah Ta'ala angka kesina mereka untuk malampir nakirat si iya wannya angka nikmat tamakiri wan nikmat 20 nakwa ulara malam. Alhamdulillah nasabak angka tak mana na weka ada sudah hinung makuto apa katapa di mata nang pada angkat ya ada kat dilalan na yewan nikmat barakah akatta untuk batelanakan fakat dia tak lau kencah janna buang Allah Ta'ala. Alhamdulillah bukan iden kat gempa boleh sampai jauh kata nasi bawah ibadah jamak. Sebentar lagi dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Makuta apa memang tanrial beto mas halawak nanya mapas halama. Lalu kita alap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia menjadi akat cuerin madede kutujun na tudungan tak ide ku batawe. Nasaba angkana nabita. Empat umat na boleh di amhangnya nati bila gula lepat tujuh. Mamuada ina nasaba halawat tak yewe. Wadding ina sabari nagilolongan dejen matu kiyosori mungkin na buang Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jamaah takbir yang insyaallah padang kamana kiamat hari buang Allah Ta'ala. Sebelum ubat takbir sakamaku uilau kedik manang jamaah takbir untuk membacakan Al-Fatihah kepada para gurutta yang telah mendahului kita. Gurutta Muhammad Najib Taraka, ayahanda kami Kiai Haji Andi Baharuddin Shah Rabi'ah. Angga gurutta Kiai Haji Makatam. Angga gurutta Kiai Haji Abdul Malik Muhammad. Angga gurutta Kiai Haji Muhammad Yunus Makatam dan para anggota yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan jemaah takbir yang insyaallah padang kamana kiamat hari buang Allah Ta'ala. Iya kau ulah kamalang ni
Allah Subhanahu wa taala. Nabitte memetoy po ang Allah taala. Sehingga hininna ibadah magatin ay jama akan mudah. Yakode na kamalang magatin ipak baca Quran. Nakikumuntan ula kamalang kita bisa hatam setiap kali. Itu nasaba ulan na memetto ya masaya. Nomor kedua, maay kataw saliwan na ula kamalang magatin masih dekat. Tapi setelah masuk bulan Ramadan justru mudah bersedekah. Ia magatin lemah sempajang nanti di Ramadan akan ringan datang untuk berjamaah. Makanya biasa cuma dia ekonomi ulah ramalan hampir penuh. Tetapi ia nalaba ulah ramalannya tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu memang memiliki keistimewaan, sehingga malume na jama tahu ya pak ketiwiangnya. Itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sahur Ramadan, sahur ummati." Walaupun hadis itu ada sebelumnya, sahur Rajab, sahurullah, sahur Sya'ban, sahurun Nabi, sahur Ramadan, sahur ummati. Ia bulan Rajab, bulan buang Allah Ta'ala. Makanya disitulah kita memperbanyak istighfar. Nah yaitu bulan Sya'ban, bulan Nabi tak. Makanya disitulah kita memperbanyak salawat. Dan bulan Ramadan ini adalah bulannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari itu kita memperbanyak ibadah dalam bulan puasa ini. Dan jamaah tarwih yang insyaallah padang kamana yang saya buang Allah Ta'ala. Upi minase palatu kaki dua talu ayat nanya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu junna tau engkai balancai ni wakan-wakan Nabi adicingnya. Pada tawa pada anak buang Allah Ta'ala gilalan na kurang malabbi surah Al-Baqarah ayat 261. Mahalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah akal kapanganna wawan tawantai balantengi wakamparanna gitu junna lalalan na puji buang Allah Ta'ala. Kama hali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Serupa dengan habutin benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Pada padai akal kapanganna dia lihat-lihat batuan papole pitumpulang tungkak-tungkak tahtiala takatu lihat-lihat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah iya buang Allah Ta'ala napalitulit sungin tau napuelo na iya buang Allah Ta'ala buang mahagena
nama sa kapaitang napapahang kiya ya enak kada nani tahu angka balanja bi balanja wakan na ditujung na lalalan na puji pang Allah Ta'ala pada padanna gisi daktawi to kacia-cia mak bangun masjid ki masumbak ki masjid di bawah gisi kuala agama mak kuto ko gilain na majapu napalit-licung ni puang Allah Ta'ala apalan na sudan jamaah takwi yang insya Allah padang kamana kiamat ki puang Allah Ta'ala. Jadi ia kawakan-pakannya jadi pammasya aja boleh ke puang Allah Ta'ala waddin riyala lalang alat tukang kisah puang Allah Ta'ala nasabak sedemua di balanja nama ia kan apalagi lolongan untuk panha nakit pemai kami magi palau majapu mai katoni deten gilolongan na aga bibaiman na janji di puang Allah Ta'ala maelo pasal lewi nakit ko gibalanja gi adetengi pada toa makadana puang Allah Ta'ala gilalan na surah As-Sabah ayat ke-39 Qul inna rabbi yabdudu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Betul ada? Akan agi padamu balanja kami. Dia hewa-hewa. Iya aku tuang Allah Ta'ala napasil lewi. Jadi iya nampak doangnya makan jak dibaca nakit ko mailo ki masjid ka mak beri ampal lo atau dalam bentuk THR ia engkau gilalan na surah As-Sabah ayat ke-39 dan jamaah tatwi yang insya Allah padang kamana kiamat saya buang Allah Ta'ala upan-upanna gibalante wiwakan parat tadi ada jenis nasi lainnya kipai buang Allah Ta'ala nasa bak papahel malapi-lapi wadi jadi nawireki buang Allah Ta'ala dalek masagena wakamparam maiga gilalan nalino ya kaga apalam maraja di akhirat. Jadi nakimakuan na ako masa ko titinada ki ido to matapa pada balantawi wakam pakatta gilalalan na puji po ang Allah Ta'ala baka kuamang na masagena atuwang linota na tumuko mati di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tua makadana hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min yaumin yusbihu ibadah fihi illa malakani yanzilani. Wa yaqulu ahaduhuma Allahumma ahtih mumpikan halpan. Wa yaqulu al-ahad Allahumma ahtih mumsikan talapan. Ya ada napanakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada aswato ang kedua malaikat napatu puang Allah Ta'ala di mata makilla doang pakilon na malaikat mamulangnya na illawi sakakwa amang gipasil yang gipuang Allah Ta'ala
waramparan na palaw. Na yado ni malaikat maduai makin lodong ni barak kipak bina sa waramparan na tau makat de nama elo balan jabi waramparan na gi adeting. Jadi neserti pada balan jabi waramparan tak gi adeting. Nakak ko mahage nai gi palau ni maega gitu pada towa asage nangen na yamo nakak ko mati bigi gi balan jabi turu pada towa pakuleta. Sebagai kesimpulan wilalan na iya banyak berakaib pada lau ni meh balancai waram barat tak fi adik ini nanniya liha kiwi iya we ulang gitiaga egana pakatuyang baik pakatuyang sunna maupun pakatuyang wajib tak sehingga wad di mana ni wilolong alap dikanna iya we ulang na engka kikap masuk golongan orang jamba guntun nato pada selama gulino makuto pero guyos soki mungkin apa Allah Ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Cukup mero rapi rampe iya lalu nawannya apakah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin